ka phalafala bole ke nyaka phalafala ya kona e kae ke nyaka le phalafala la koma le rumo la koma ke nyaka phalafala ya koma na ke tsebe a o itseng se ke se gopela me ke no gopela go tseba ka naka le o ne petse ke manga re me o hlokofetse o tlogetse ba le utswitse ka ga rena le tšere ke mosadi naka le la koma ba le utswitse ke nyaka phalafala la koma phalafala na ke tsebe ka gore me ke gopola a reka go mollong wa go thea diphala a reka le naka la tholo a ditirela le bula masobana le kae lona e le gana kua gae mara nna ka relo tša gae ditlhakatlhaka di ba thietse o seise aka go leloa kiela re sa tsele na ke tsebe ga gone bothata re o ria koša ka lapeng la magolwago ke mo ke yang go tulla ditheri ka moka a le nna nka gotsofala ka baka la gore ke phela gabotse ka naka le wene ke a tseba ra sela gešo ke la gapana ba re mme o thutile le ona gore a ke diswere ke phela senonyane dingaka mo ke sepelang gone phele di re bana ba gone ba tlo go bolaya and a ke boletše ke motho bana ba bagešo ba lwane le nna ke motho motee le bana ba tlo mo bolaya jwang e be ke ba botšiša ba bona ba e tsebe koma iyo bana ba mme ba letswele o ne le mowane le bana ba gage le gore ke phela ke o motse ngwana wa geno gore kome a se a gago a sa gago na gankadimeng ke a tsere mo kae ye ke a ga phane nna a sa gešo omankadimeng ke ešo mogolo e ka malatana a se ngwana a ke le botšeng ye a sieno ke a gaphane re tseba gabotse gore ke a ga phane bagalabe ba gaphane ke bolela le nena le ntšhietšeng gore ke re le go tietse re ya go phorola le ya go dula fase la kgobokana re o bina koša ka gare ga lapa la mogalabe re le phorola ga bolena ka makgopong mara ge before re ya go bina ka ko ke nyaka bagalabe ba gaphane le mosadi le o motee ga ke monyake re ilo setla naka la koma mara ga le rie ke nna le o bolela le tate tate ke yena re yang mana ka dikoma nna re sa le ba bannyane lenko ilankere ba ga themane le dirile phoso le tshwanetse gore le iamogele ke yala go ruma mfone go go phekola mone le tshwanetse gore le iamogele ntho le e dirileng le dirile phoso o tate ka kwa ba ile ba re ka gore ke namatše be go fiša ra re re ditšee mara pedi se ja tshwanela go tswa ba re ile phoso ko go se tsebe lena le bakile diaparo tša mokgekolo ene ke nyaka le mpotšeng gore taola tše di timetšeng ka mo ga phane di tšere ke mang ka gore taola tše di dingwe be di bakiwa go bakiwa bongaka mama o thintha dieta di kae mokgekolo wa geso mokgekolo wa gankadimeng wa go tswa ka faseng la malatane ko wa go tswa mme di ka tswana ga o tsebe ka re medimo go ile montse o ya fase o menekana badimo ba go botša gore di kae nna dipheko tse tša papa mogolo wa rena e be le ngaka setšhupi dipheko tša gage rena ka gore re bana ba ile ge ba tloga mo motseng a bona phana ba thuthela seruleng go tloga seruleng ba ya mafopong nna e sa le re feleletša ba re ye nngwe pheko ba e bone ka gare ga tromo ya ditakana gore di le tša felela kae nna re tsebe batswadi ba rena ba robetše ka moka mokgekolola o ba begege bana ba lesome mara bana ba gage ba tlhokofetše ka moka gone jwa le go nošala rena ditlogolo ka mokana ga rena bomma go rena ka moka ba robetše le bo malome a rena ka moka ba robetše wa mafelelo a sekgala a robetše o ka rone 2 years back a robetše o šetse rena ditlogolo fela jwale ba robetše batswadi ba rena dipheko tšeo ba dinaka ba nyako tseba nnete ya tsona gore di kae beno ba dikgagagagano ba bangwe ba bolela gore mamangwe tlile ya ka topa itee o ba bangwe ba bolela gore mamangwe le ka topa itee nna gore di feletse kae le bona pheko tše 5 tše bo gore ba di abile dipheko tša gona ga re kwa o ka re ba re be di le 5 bangwe ba bo magolo ba re be di le 5 ke bolela ntho le tekušiša ke bona 5 ya ditaola tše di abilweng la nkwešiša ditaola tša mogalabe be di feleletse be di le 5 be di le 5 ka mogare ga mokotlano la gago ga re ke eng ostru
jwale moraga moo ya bantle ba thotsa ba tloga moraphala ba ya gona mo suruleng batho ba suruleng ba ya magopong dipheko tse notse tse medi shwallana tša mafelelo di feleletse gona kwa magopong ka baka la gore ka mogare ga mosi wa papa mogolo wa ka bo go ne bo mmamogolo wa ka ba babedi ba taxisitšeng eno wa gankadimeng le o mongwe o ka re o mongwe wa bona o ile a tla topa pheko ka mogare ga tšona o tšeretse pedi nna ke mo re sa tsebeng o tšeretse pedi ke mmotse gore re tlo di nyaka pheko tšeo ke tše pedi mara di tharo di kae nna re tsebe mama ke tlo dula fase tše ding ga di nyake ka bolele le wena gare ga batho o ne le leloko la geno mo le tla go tlhoya kudu wa nkwa gore ke reng ba ga thamane basadi ba langwa bontate ba tšea aparo tša mokgekolo ka moka ga ba e leng kgale ba lebaka ba di bušetša morago diaparo tsela a ba di tšea Mr. wa e be ba di baka no ba di baka a ke re sentse re tle re tlhobole re beile teng di ya go tlhobola o re mo lebeletša gore ye ke ya mme ye santse ke tle ke e tšee ye ge nka e tšea gabotse ke tlo ba gabotse so Mr. Mremi sestera rena a bue nnete a bolele nnete se ja rena a bolele nnete re tshwere meeting a ke gore ke January ke tlile mo ra tshwara a buti a re etla re le meeting ra tshwara meeting gore re tle re bolele ka go tlhobola ga mokgekolo la mokgekolo o lebetse ka kgotso ke kgotsofetse and then ge ba nnamela re itse re itse ka re kgopela tshwarelo rena o mo swaretše so o mo swaretše ntho e nkušang botlotlo o sesi wa rena o mogolo re bolela taba re re no rena bana ba mokgekolo re santse re ntšhe bokare ba re no tšheletela ya ko mathomong ena mokgekolo ka ke re no sesiwe a re tlo mo ditšheleteng tšeo re thomeng re direng e ntšha emapele sesi ke tlo bolela sesi ge re bolela ntate ke tlo mofa chance ge re bolela sesi ya rena o a ngala ke ra botse ke re mara sesi mara wa e a ngala wa tseba ke tseba le ngwana thata ene mokgekolo Mr. na o re boditsa bana baka le tshwaraneng ke tseba le ngwana ene a boti o mongwe monyane a bona so na mma o ditsa Atlant o kgopela re bana baka ke tlo sepela mo fase mara le tshwarana mana na re makatša ke go sesi ya rena sesi mola re re ke ena o mogolo sesi wa ngala wa tsamaya ka fitlha mo a ke gore go diregileng o bolela ditlogolwana gore ge lena le sa nakontšha ge le se nakontšha le sa neko kry-a diaparo tša mokgekolo le se ke la ntšha tšhelete o ka lerato ke boditše ga go bereke ka mokgwa wa e bona ga go bereke ka mokgwa a ke le botšeng kahle pele bana ba motho ba gona mo nke le ba bitseng ba tšhaba ka taba batho ba kere ba nomtlogela ka one mokgwa e be ke ba eletša ba bona ka mokgwa ka re ba godile ke banna nna dingwane bjale ke re mokgakolo ke mmone maaroletse moankwantsete ga go bereke ka mokgwa a re ka mokgwa e le gore a re gatela ga go bereke ka mokgwa ga go bereke ka mokgwa sesi o ka se bolelele bana ba geno o le sesi ya bona wa bolela santse wa riše bana ba geno le gore gore kgadi wa bana ba bona le bona santse ba tsore ke sesi ya bona ba bolelena ba ntlhompe ba bone ke sesi ya bona taba lena ke tlo e fetša ka mola ntlong re tloa go dula ka ntlong mantele re gare ga batho ke a le kgopela e tlo ya kgolo šetse ke e bona morare ke ba file tlhatlho moroka taba ye kgolo e le gona ye ke nyakang go le botša yona ba ga phane ro dula fase ka le botša gore le ria go mara ge re tlo diana ka la koma ke nyaka banna fela lena basadi ga ke le nyake gobane naka la koma ke la banna a ke le nyake ke tlo le nyaka tšatši leo go gore ke tlabe ke le boditše gore le gona šele lona ba e fetše mo ba boledišana tseba ge re bina okay nna ya
go ne dilo tse dingwe ke di bonang ke e leng gore ga re a tshwanela go bolela ka mokgwa sister a bolelang ka and ke hate taba ya gore o tlo kry ke bolela tse e leng gore wa di dira mara my brother Muki o kgonne o di bontšha but ke bona go le unnecessary batho ba gore ba bake diaparo tsa motlhokolo go gore motlhokolo o ne ke diaparo tsa setso akere tse a le le tsone and ba di adima mo go motlhokolo e ba ya medirong motlhokolo a ba fa mara go tlile motlhokolo a ileng a ga a sa nyaka ka tsone a nkwešiša but that's why ke ditaba di mola and di unnecessary and na dikobo tsela ba di bakang ka gore a re bolele ka dimilione mo re bolela ka diroko tse e leng gore ba di adima ba ya mererong ka tsona ba le ka gore mokgekolo tlhokofetse ba bona opportunity ya gore batle ba di baka le bomane le batlogolo akere ba hwetša batlogolo ba dirang ba dia di-meeting le batlogolo a re dira dilo ba di dirolla le gone jwale be re santse re be le meeting wa gore na go tla jwale se se re ke mmoditše kare wa tse gore ke o ka se discuss le bana dilo tše so ba le ke bana and ba roga sesterola wa ka o mongwe and taba tše di fetla ke sester gore wa tse gore sester ka mokgwa diang dilo ka gone a swanele go di dira ka mokgwa a swanele le ganyang and tate moreni nna ke tlo tauta gore a ke re go nna le tse di thaswana moki and le bolela lo tse e leng gore di tswa ka ko gae ke tlo tauta gore no o ra gore wa di fetla eno e le sister wa rena and ya tshwanela go ba ka mogoo because le nna re na le mmono e meng e re e bona mo go yena and a re mmontšha gore a se ka dia se tse dintša tsona re ka se di bolele ka gore ke tše kgolo nna be ke nyaka gore ka gore wola be ke re wola ngwana mmamogolo tla bolela ka lo nthopile a bolela because o ne le ntho ke nyakang go enka le yena ba ile a bolela a sa bolele nkore re tlhokomeleng e se ke ra fetla mpherefere mo o sa nyakereng re se ke ra o fetla and ge o bona le setšhaba sa se le so ge ngwana o mongwe wa geno a tswela pele a kere se ka mo jela mona mo tlogele o seke wa mo jela mona taba e tlo go bolaya and rena ba bangwe mo ba ka nagana gore ka kua lapeng la ka kua nna ka kua a re je nama la nkwešiša and rena ke boditše le batlogolo mo ke ba re no why letswai lebile ba ka le kgopela ba ka le tšea ka kua ba re no ke la bona ba le rekile ba le kgopela ka gae so mosadi a ka ba se gona mara ke mmotšiša aowa ganeng letswai le la lebile ka ke tsebe le gore sister e reisitše ke yena sister wa lerato ka ba ka tla ka mmotša mo ka re bona letswai le la bo le reisa kua le bana ba le ditlogolo ba pitšhetše diprefere letswai le la se la lena ke la ka kua ene jale e tlo nthuša le motswadi le mosadi ka mo ene ke nyako le botša gore ntho e a re e tlogeleng lena ba moremi ke tle ke bolele le lena re le ka moo ka gore go ne diphoso tše ntšhi tše e leng gore di tla akaretša batho ba bantši nna mare ra di gomolela yena a diphete ka mokgwa diphethane nna ra di gomolela re fetša re no sestere kwa ga phane o tla rana dilo se a phane akere and rena ra tshwanela go tsena ka lapeng la gage ra rera dilo tša gage o sa di ba bitše ba ga phane ba bolele dilo tša bona rena ba ka no di-inform akere so e se ke ra bolela dilo tše ntšhi lele ke nagana gore a le le nako emphe ke ya 10 minutes or 15 nke re dule ka kua ka gore le nna go ne dilo tše ke di belaelane that's why ke re ngwana mmamogolo show nka ba bolela be ke nyako kwa gore o reng ka botse ke a leboga
Makalago ga ro kwa gaji bala ka file bare re khopela go bolela ito re di ra le bona ka go ro bolela ba tsaka go o mo fa o ka sona meliare o sha pleasure ra ka phatlo ge go lo senya a renka go o dia ba re tati a re na fele mo fa bolele ne go go senya so go khopela go re renka kwa go lo botsa ba ja ba o ne taba ke kholo ke ke tsela mo problem to ba batho mo khala lo o ga isa go taba ke kutu tja tsang go bolela la mo kwa mo ba a ba khala ka mo ka ke ra manga ka le bisheng be ra re phe mo khala yo la chance o tsenyere banna re shutile prof a ka re bolelle le ba ba le ba go petseng o rapelwa ke re ba rapetse re ke ba le ga re mo rialo re boleng ka ba re bolela ntate principal le go tshwana ba a ke le bogeng ke fa prof stage 1 ore a go tele certificate tsa ngwana re fete go tsona ka rena go se page re tlo chaisha ka pela re mo fele certificate tsa gagwe profata to mmere go skra ja aye ngabo engani amasoja khalele ngani certificate ya mo ngani ngalo ikhalele ngani muli mwa maku pide che kubo kiyera ngani amaso khalele ngani amaso
Da bona le abina ba. Baka bakula mpatamele. Mpatamele baka bakula. Yeah, ke sone ke zala ma. Ya kukuli baina. Oh maya. Yeah, rasina ina.
Khosane Bokoko mangaka ka moka bo magolo ke a le dumediša ngaka Mremi kgoro ya phane ka moka ke a le tamiša badudi ba ra thoke ka moka baruti ba profeta mangaka ba ra thoke ka moka Meshate ka mafateng a matelele mokone o re šia woo a ka tla go senya sebaka se se telele ke tlo fetiša di-certificate tša magolo and then bethela magolo matsogo Bokoko motho o go rogile banna a go go roge mang le mang banna ba ba ntseleng ba boa o kgoteletše ngwana o methele matsogo ya di-certificate tša gage di balega ka tsela ye ke tlo thoma ka sa Mohlabuhlangene tokomane ya kua Mohlabuhlangene she yona ya re Mohlabuhlangene School of African Medicine register number 41168-907 but under the Companies Act 71 of 2008 registered under Act number 71 of 2008. African doctor, ngaka ya segaga borena ya setso. Inyanga and Divine Sangomas. SAM diploma. This is to certify that doctor practice number 5948/25. Ke number ya gage, ke registration number ya gage. Apane Lerato, ID number 081, has been accepted by the Committee of Mohlabuhlangene, Herbalist of Republic of South Africa, Proprietary Limited, is here recognized professionally, Loyalty and International SN Inyanga and Umhlasho Drum Peters. I hereby declare that the statement shown here is correct and shall act accordingly. This was approved by the NEC members on the 31 January 2025. Sasa ina ke Secretary General ya Mohlabuhlangene. Betela ngwana matsogo tša sekolo. Se sona. Ya, re leboga mogolo kwano. Ga tla le ditaola fela. O tlile le ditokomane. Hand over to you. Matsogo Bokoko. Ya bobedi ya re tloutša baroka. Certificate of recognition. 1 excellence, 2 superior, 3 performance and accomplishment. We proudly conferred upon Apane Lerato, ID number 081. Admission date 22 October 2022. Ke letšatši le a beng a tsena ka kua boroka e be ile ka di 22 tša October 2022. Graduated date tšatši le ya apara pura ya gage ya bakgalabe ye le ka e bethela matsogo e be ile ka di 23 tša March ka 2024. Homecoming e leng le gono ke di 1 February 2025. Ya o kgotleletše October 22, 2022 go fihla February 2025. Hey, as a papadi ewe. But has accepted by Prof. D. Mremi and is hereby recognized professionally, Loyalty and International SN Inyanga and Umhlasho Drum Peters. I hereby declare that the statement shown here is correct and shall act accordingly. Sasaina Kiena, Dr. Prof. Mremi, 1 February 2025, Matsoho. Yeah. Jale ke amlaya. Bokoko. Kano taboga ka mogora ta ngwari ya tšeo di nyak marotlola ya ke nna. Ene certificate tša go tlo no di fa ke nna. Ya go no mo tlo no di fa ke nna. Empetele matsogo.
ke mmereko a ka o ke maswa di bona mo go ba geshu ba ba sa ntsebeng mo ke ngaka phokwane ka bua seabuswa ga phahla matebeleng alright magolo a re leboge thata pele re go lebogiše ge o kgonne go tsena ka kgorong tša baroka wa phetha mmereko wa badimo ba geno ke a go bona dipheta di fapafapane go la gore nnete ke nnete o bo bolela le badimo ba re se o ba rie ba re se o ba rie a kere jwale ke a go lebogiša ntwa mathomo šiona hlompha bongaka ba gago bongaka bo a ilelwa number 3 ngwanaka ka ditaoleng o bolela seo se bonang o bolela seo se bonang fela mola ditaelong ge di ya go tswa swantse gore molwetse o thuša ka tšeo di tsebang ge o ka bonang ka re mo ge ke re ke a mo thuša mo ke a gakanega o tseba mo o tswang o thwasitše o tseba mo o thwasitšeng a gone gore o ka tse wa gakantšha ke molwetse o thwasitše le mangaka a mantšhintšhiso mangaka a tletšeng mo ka moka ba o thwasitše le bona go ra gore o ne tokelwa gore o ka founela moroka go amorela ba re tate mane molwetse wa ka šwena moki ge ke re ke ria se ga responde to the medication ge ke re ke ria se ga go riege e ka ba molato e leng goba e ka ba go nyakega eng na ba gorela ba ra tšea phonyo ka ba mophephe le wato o hlakantšhe o tšitle o tla bona e re ko go botse magolo lerato na ra no thoma ka go ba dingaka re thomile ka go ba mathwasana ra goroga ra gapeletša wangwa kere ra gapeletša ntse re sokola gona mo re lebelela re di bona ka mogo ba bangwe re kgona go ba alafa ba bangwe re sa kgone go ala a gone motho a neng o no thomano ba ngake kgolo re thomile ka go goga boima re sokola mo gommo re sa kwešiše kua ga mere mengweso ka re be go sa fele bekeng ke sa tle be ke no ke ya kua goba ke founa ke nyaka thuso le tlhatlho ya gore ke tswele pele a kere ilela bongaka ba gago o bo hlomphe o hlomphe batho ba ka mo gae o sa le ngwana lerato ge e le gore go sa iwa sekolong ya sekolo ka mo gae ya o tlo bja molao o ngwana monnyenyenyenyenyana o hlokomela mmereko wa gago wa sekolo wa hlokomela mmereko wa gago wa badimo wa bona gore badimo ba go ngadiša ka
dumedišeng magoši, ke dumedišeng bagathemane, ke dumedišeng bagaphale, ke dumedišeng dingaka baruti ba porofeta, ke dumedišeng bomagolo ka moka mangaka a gaborena, ke dumediša bakgalabe ka moka le bokoko ba ba lego gona mo le botate mogolo le baswa ba gaborena le thekgo ye le re file go yona le mangaka a gešo ke a bona gona fa. Ba gešo bomagolo ke duma gore re bileng re phekoleng re ne kgoro e tee fela gomme le reng ge re ya go nwa metsi re tsebeng gore le ge pula e ka re tshwenya pula e re tshwenya re feditše mmereko a kere ya pula e re tshwenyeng re feditše mmereko re kgoneng go bina koša re tiketling kganya ke na le lelapa šile ke la ga huma le le bothata bo mogolo le ba ba hula ka senotlelo yanganbo nka le ya masoja ka lelenga Mokhalabe o sepetse o ile le lana gomme wa gile lapa ge ke nyaka lapa le ke bona le bele le verina marabadi mo ba mpotsa re le thutile le ka Witbank Mokhalabe le monyakang ke ya makala ge ke sepela le Bakhalabe ge re swantse re mo kry-e badimo ba ntši ya bankiša ka gare ga dirapa badimo ba re ngwana ka Mokhalabe o monyakang o na le bana bangwe ba bana ba ba phela verina bangwe ba bana ba ge le banyaka le o ba kry-a Witbank kua ga gabolena senotlele go na le bothata ka lapeng bothata bo e leng gore bo dira rolo tša lena di seke di a loka di a sepela ga botse mara fela ke nyaka go thoma ka gore motho ga a raito motho ba mo tšere seriti motho ba mo šomiša ka tsela ye go sa nyakegeng motho batswadi tlhokomelang mo sese le tlo monyaka le tlo motlhoka sese o na le bothata ka bo yena ka go sepela le phoofolo ye mmotšang gore a dire dilo tše di wrong ene lena le bona o ka re motho o sa le ga botse Bakhalabe ba mpotsa gore ka gare ga lapa leo go dula go mang go na le moleko wa gore ba nyaka go bona go etswa setopo sa ngwana wa depolayang mara ge ke nyaka meropa ye lla ke bona sese ga right mmago sese o kae kwa ga go ngwana ke nna yelele ngwana ga malome ngwana yelele ngwana ga malome ngwana
ditaba tša mama o sesiwo bakgalaba ge ba ntšha dipolelo ba re sale o berekwa ka metsi ya legakwa o sa iphepela o sesi ka gare ga lapa le o dulang ka gare ga lona a senke ba nyaka go bona go e ba le ngwana wa lesogara o sesiwo o kgwela gore ne mmaga a bile le ngwana mola mo e leng gore sesi ge ke mo lebeletse ke ngwana o e leng gore nkebe le kgala tlhokofetse mmagorena a wa tiketsa ka seng ga o le lethabo dipalabalo o sesi gore a fetša e ba so ke lebaka la gago badimo ba gaeno ge ke bina mo ba mphapolelo ba re ngwanaka wa mona ngwanong gore a loke o ja mmage a mo tšee a mo iše ga gabo a ye go mo phasetša ga gabo mmage ka lebaka la gore o mme o kolota ditebogo ga gabo mmage tša gore mme be ba mo tlemile thari ba nyaka go bona a sabe le ngwana a ba le ngwana o a kwatiša bakgalabe le bakgekolo ba bebeng ba sepela ngaka le monna wa mopostolo wa beng a go tlemile o le bana ba ba kae koko wa mathomo o ile a feta ka dula mengwaga ke ge ke tlo kgalao le gona ke sepetse dingaka ngwana o sepetse dingaka o nyaka ngwana wa palela ke go ka mokereya ka palela go go mokereya a tla ka mokgwa mongwe seng ona gomme ke ge ke tlo sepela ke yana kgotekwane moruti a nthuša ka kereya ngwano a ke kereya ngwano tsebe ka mo thoko e kgethogile yao bjale ka go ja entla ba ke bolela ke re mogadi bo tabaši mogadi ba rawa e no ba setlhaba ngwanong ke tlo go thuša nthuše malong ngwano o e leng sesiwo le kgono wa go dilela le kolota go ya go leboga gobane bakgalabe ba re ge nkebe e se bona nkebe o se mo leng gona koko ka gare ga lapa a ke nyako o tsena ka tabeng tša bogadi go boima ka lebaka la gore o sesiwo go ntse le o tsena ka gare ga dikoloto o sesiwo go ntse le mo tsamaya roga ke batho o sesiwo go ntse le mo tsamaya phakiša batho tšhelete le dipotšiša gore wa yo phakiša batho tšhelete mola yena a senaga ga e dire motho o berekile motho go tloga a sa le ka gare ga sekolo ba sa nyake go bona e ba le tšwelopele koko motho ga a šala a berekiwa e le go sesi be ba nyaka go bona wena o le mme o no godiša sesi ga boima a se ka tla go direla seo o ne ngwana mara go swana le gore ga o naye ona go ka mokgong jwale re ya go mo lekolola re ya go mo nyakela noka re ya go mo nyakela metsi a ba mo tlemileng ka ona o a go dia jwala ra tšea sesi ra mo iša ga gabo mo badimo ba re romang sesi a phasetšwa sesi a hlapišwa sesi a fološa dithokolosi sesi a fološa maswiswi sesi ra mo tšea ra go moalago ntho a sepelang le yona o ka se kgone ka lebaka la gore ka gare ga lapa la gago go ketima sebata ande se sepela le moriti wo wa sesi le tlo bola ke go bereka motse wa o sa loke ka lebaka la gage gore ya loke a tlo ka kua ga ya tlo ka difata a ye go dula mo go nego le batho ba go alafa a ye go alafiwa sesi o tlo fola sesi o tlo ba ga botse ka kua gare ga lapa go ne le bothata go ne le ntho e fetšang bupi mara e sepela le sesi go na le bothata bo bogolo ba gore mo sesiwo le lobakala nako ngwe e ba ngwano e leng gore o tlo tsamaya o tlo fetša a e ba le banna ba bantši e se ka go ratagala e le ka lebaka la phoofolo ya sepelang le yone sese a ke bolele le wena go diragalang ka bophelo ba gago o bona bophelo ba gago bo hlakahlakane ke nnao ke nyaka go thuša ke go thuše ka o ne bana ga o ba direle selo onkwešiše ke wena ka bowena ga o di direle selo ke mmang o noši mo go yena ga o mo direle selo a se bophelo bo ga re phelele go swara tšhelete gomme ra ja tšhelete go ba ra no phelela go fa batho re phelela go swara tšhelete ra dira tše di botse ra di šompa gore le ge modimo a ka go gopola bana ba gago ba tsebe se motswadi a se bereketšeng ande gore go be jalo o die tšeo tše di botse ga go tlo ba bonolo bophelo bo re phela le manaba a rena a phelang a re lebeletše ka mehlale ka matšatši ba sa nyakeng go bona re e ba leng re e ba le tšwelopele onkwa ga botseke wena o paka dibeke
o tla gae ke tlile go go alafa o tlo dula matšatši ke alafana le wena ke ntšhana le bothata bo boleng mo go wena ke gale bo le gona o sepela le bona jwale ye nna ke e nyakang mo go wena ke nyaka go thuša wena gore bana ba gago ba tle ba kgone go thušega o nkwa ga botse akere koko le motšea le motšiše ke tlo mo alafa akere ke ka mo tliša mma gorena laba le dulang ka go lona le ya go gatelela laba le le beileng go mme ka go lona le ya mogatelela ba ga ke bakhulane le ya mogatelela ngwatšea lapa le e ngadile speech last bone ka gare ga lapa le e robetše go šetše sese mahlatsi a sese a lenyalwa kae mahlatsi a sese a mmerekwa kae mahlatsi a sese a gore a kgone go swana le batho ba bangwe a tla a be le motse wa gage e se ka ba modiši wa motse wa mmage a kae lapa lela la mme le swanetše le be le ngwetše sese a kgone go tswela pele ka tša gage tša bophelo e re ke monyakaela ke bone gore go diragalang ka mola lapeng la sese re bone gore bothata bo bogolo keng mara ke le boditše ka re bothata a se tatemogolo wa lena wa sepetšeng tatemogolo o sepetše o agile lapa pele go tlo ba le mathata a le amang a e leng gore santse re a lokiše ka ge mme go mma go lena e le mosadi o mogolo yeo a se bothata ke tlo le lokišetšego ke gana malwetši a mantšhi a tsenang ka gae tatemogolo re ya go monyaka re tlo mo kry-a re tlo motšiša ka gae tatemogolo motswela wa gage wa loka a na ge re ya go monyaka re mo tsentšha ka molanang monna ka gare ga lapa la gage o raka ke lešata goba o raka ke dihlare a gote monna wa ka ngalang motse wa gage a tsamaya a ya pela-pela tlama motse a tlogela ba gabo a ba a fetša e le gore modimo wa mogopola ebile o bolokela ko ba gabo ba segona ba ga ba khula go nento e sa sepeleng ga botse ene e ka gare ga lapa le go dula go sesi ka gare ene sesi o dutse le yona ene gore sesi le ena solang ka dutse ka mola gare ga lapa lela go tla ba boima gore a be le monna gobane monna wa mmage le go tatage o speech yega mokopane gae yega mokopane gae yega mokopane gae telepone ga tsega yega mokopane boledi go ne bothata ene bothata bo go nyaka wena tokoza baba ke a mo phekola jwang ke phekola boledi boledi tokoza baba badimo ba geno ba re thuša mme o lamola kgoneng tokoza baba e tla ke ene ko bontšha balwetši ba ka se sokole re le gona ke boletse nto nngwe kare balwetši ntšhang balwetši ka malapeng le batišeng goreng gomme mo balwetši ba re palelang re tlo go bona gore rena re bereka jwang la tseba gore keng mme o a sokola and nka se dumele ke le ngaka gore ke tlogele mme a sokola so
Boledi re dirang ka mmeo re dira eng ka ntwe mme a ka se dula le sona e bule mamoska e tšhabiše o ke mmereko wa rena o nna re bereka ka balwetse ga re bereke ka batho ba bangwe re bereka ka balwetse ba bona mathata go tshwana la mme a neng le one ke ne batho ba bantši ba e leng gore a ba swere ande ba nyaka thuso ande nna ba Boledi nka kgona go tloša moleko o e leng gore mme ba mberekile gore a palele ko go kry-a thuso jale Boledi mo re dira eng ka ditlhare fela re ka seo o sepetse tleliniki o sepetse sepetlele o paletse ko go thusega ba re metšhini ga e bereke ande lebelela mme gore o ba jwang jwale re dira eng mo gape mme a ka se dula le sona re filo batamela ka mo a o batamele alright Boledi ke ba bereka le wena ee re dira eng nna le wena mo Boledi re tla leka go moša ditleliniking re bone gore re ka se kgone go Boledi bona ngwanaka o ba bona family e a go ne nto ba ka e dirang because ga ba bereke ka bolwetse and then nna le wena go ne le mo re ka kgonang go fitlha gona gomme ge re paletswe re ya go nyaka ba bangwe ba ba tla tleng ba thušao mme go fitlha mo e leng gore mme wa fola mme a ka se dula le sone eo yona a e kgonagala a go ne gore mme a ka dula le sone o tshwanetse re tsebe gore ntwe ke eng ntwe ntwe re tshwanetse re tsebe gore ke eng o sepetse dipetlele a thušega ga a fitlha ba re metšhini a e bereke bolwetse bo a gola bolwetse bo a gola bolwetse bo a gola mo le kgone gore santse re tsebo gore santse re family re ka se re molwetse o batla mogona o nyaka rena o opela tsebe
boledi ka le kry-ile solution le kgonne go bolela le feditše le kwane mama gore le ya go bereka jwang mo le kwane mama o re tla bolela ge ke nagana gore re swantse re kry-e nako ya thuto nna bolwetse ba go tshwana le bo mama ke a botseba ke ne batho ba ba tlong ba itla ka bona ba nkwešiša so malwetse a go tshwana le a se ka le tshoša kudu a alafega and a tswa motho mang le mang and motho mo le mongwe a tswang bolwetse ba go tshwana le bona o tshwanetse go bo emaemela nako nngwe mo bophelong mmele wa motho o kgona go tswa bolwetse bo bo rileng e ka ba meleko e ka no sebe meleko mara bolwetse re tshwantse re bo alafa ye re e ganang ko gore le tle go bomoremi ba gane go le thuši eo wa e bona ke re sa e dumeleng so re tlo sepela le wena mamatsela ye go tla go fitlha mafelelong ebile re kgona go ka go thuša go ne malwetse a mangwe ba leka ge ke le ngaka a setso ke tlo go di ibageng ka go botsa kare ke tlo go kgona gobane mo go nyakagang operation a di tlo kgona go tsena moo go na le di-doctor tse di santse di tsene that's why ke leka go bitsa ba ba neng le botsiri ba gore ge re fetsa go tloša meleko ye ge e le gore santse go segiwe mo ba tsebe gore ba ya go sega jwang bankwešiša ke so sesuka ke maamane ke išia matsogong a gago molwetse o gore a fola re gona re tlo mo thuša akere and then mo re seneng di-funds gona re a di kgopela re nyaka di-donation and mme a kgona go kry-a thušo ya ka pele akere ke bone o ka re o nyaka go bolela maa ntate moremi tobela ke bolelela go lapa le le dulang mo ya wanka ee so tate lapa lela o re tlogetse re dula karamogolo le mme orit a kere ee o re tlogetse re dula ka garamogolo le mme a kere nna re tlholegile go le so e be e le ka mo gae mmamogolo a ba dula le ena a tlhokofala a go nyala mmamogolo a kere mmamogolo wa bereka makgweng nna tate o pitala koko o tlo morata a mo tšea a ne le mmangwana a re ka gore batho ba ya ba subelela nna bana baka ba tlo timela a kula o subeletša bana ba kula a re tsebe lešata le ka lapeng labo ke mo re sa tsebeng because lapa lela rena re tlhalefileng ka go lona re agetse ke bo malome ka ge bo malome ba šetse ba godile ba nyaka go nyala basadi mokgekolo before a tlhokofala e leng koko a re le mona kgaetedi a lena ga a ne bogadi ge le ka gola gwaga la kopana le basadi a ke tse gore bo motlogolo wa lena le santse le ba bereke jwang ba santse ba bereka ga bo bona ke nnete bo malome a seke ba tswara ba re sese le bo motlogolo ba godile le rena re bona ka pele ba ile le ena mošate le koko o monkere le tšhifi ya bona ba ya ka mošate a ba leile a ba ya go kgopela taba ya molala bo malome ke bona ba re diretseng ga ga borena and nna maaka go bolela nnete o ba sene taba ya go bolela le rena ge be re bolelang le bana be re motlaba mmagorena gore a re bothata jwa tate bo kabe bo bone ka lapeng leo a tswaletseng go lona lapa la ka botate le kae gona kwa senotlelo a ke ka bokgoko go kereng tate moremi ka gore rena ge re gola tate mogolo e ke nyako e tlhaloša gabotse o ba le malapa mabedi lapa la mmamogolo le gona mara lela re tlhalofetseng ka go lona nna re ile rara ke la botate mara re be re dula le rramogolo le mmamogolo le bana ba mmamogolo mosadi ya bobedi ka ola o ka re o ile a fetela ke ngwana kgaleng ya ba gore ga a ne bana orit o dula le rena ka molapeng leo wa tseba re swantse re direng kopo re tshwanetse re kry-e tsela ya gore lapa la geno ge le biriwa le begilwe jwang malome a ka sere e le wa ga moremi gomme a ya go kgora lapa gomme lapa la ga bakhula gomme ba bakhula ba galabe ba senke ba etle ba bega lapa leo lapa ba le bigile le bega ke ba ga bakhula le bigile ke ba ga bakhula ba bo
bomme ba ga mogadima ba no tla go ja ga ba boditse gomme ba ga ba khula ge ba bega lapa ba tshwanetse ba thome ka go ntsha tšhelete ya go rekolola stene gobane stene se se rekile ke ba kae ke ba mogadima mara ba berekisitse sefane sa ga bahula ka ge kgomo tsa ga bahula di le moo and rena kua re be re sa fepiwe re be re fepa ke koko re dula kua ge ba re ngwana go la ga go mogolo ke yona e rena re e boneng ke a go leboga e lokiše ka moroba gobane ge e le gore re rekolola stene re ka nontšhwa le ge e ka ba 200 ra e passetsa ra rekolola stene yeo ga ene molao ye e neng le molato kore lapa le ga le ne go roba lapa le le ketima ke lona lapa le le ketima ke thomolosi bana ba lapa le ga ba ne mahlatse lapa le ga le ne lenyalo ka lebaka la gore mogalabe mong wa lapa le o sepetse o ile ka ntle badimo ba nepela ena gore manyalo a tlo ba gona lwa mogala ba sentse lenyalo a sepetša ile mo a ileng gona bana ba ne ba noša lapa la moswadi o teng monna ga ga se ona a ile mo a ileng le ba boima gore le be le manyalo ka lebaka la gore mogalabe mo a yang go ba gona a ba fetša robala go tsoga tlhakatlhakano sedimong jalo mogalabe o be a rakilwe ka ditaelo gore a fetša sepela a eya lenaga gobane gobe go na le meleko ye e molosantšhang le mokgekolo e le go mmagoleng mogalabe o ne mahlatse ka le golle mme o kgonne go tswa a nyaka stene seo sa kgona go ba sa ka bakhula bone a re ye motho ya tate re motišeng ka lapeng le le swanetseng ye e nyakegang kie le swanetse letlhape le na le meswiso le dula ka gare ga meleko bana ba ba ka se kry-e manyalo ka gare ga motse ola ba leng ka gare ga ona gobane balodi ba go etatšhepedi ebile ba beile dilo tša bona tša go seleka ka gare ga motso ge le phasa a le arabiwe ge le rapela a le arabiwe le no ba le noši le llela molaleng medimo ga e le arabe ka lebaka la goreng ba le eteletše pele ba go tseba ditaba so bana ba gore ba tle ba loka le tshwanetse re tloše lesusu ke tlatša ye o e bolela le ge e le gore nka se re ke boneng mara nna dilo tše ntši di be di diragalela nna ke be ke bereka kwa magweng ke godisaba le bo monnagwe wo wa re kwa mablong ke ba godisa le bo monnagwe ge ke tsena ka kua gae leng ga mme ga ke bolele mo ke leng gona ga maleka ga maleka ke garagadi ke tsero garagadi nna gona kua le ka e nako ge be ke itwa magweng batho ba le ba ntlisa ba ke ba berekang be re sena foritse re fele re kgone le cousin a rena mo gausi re kgopediša dišea metlhe nna e ke phapa ke noga mara fela badimo ba gešo be ba ntebelele metlhe le metlhe o phepa ke noga ya ene noga tša lapalela di be di tshwenya nna enao mara ka gore modimo a leng gausi le nna wa mpontšha bobusetša ka thoko gore a re nkebe dinoga le melekolo nkebe go baditse nna ya lapa le ke tlo le fa thušo lapa le ke tlo le hlapiša lapa le ke tlo le futhiša lapa le ke tlo le thekga motse o re tlo o bereka re o thekge o be gabotse lapa le ke ya go le nyakela mogalabe mara fela badimo ba lela ka ditaolo tabeng ya ditaola re tlo tsena re tlo di nyaka di tle di fetse di fitlhile mo di nyakegang gona fela ba ba tshwanetseng ba loke ke lena pele taba badimo wa e tseba mama era mama ka ga o e tsebe le tseba ba tshwenya sese o monyanong alright wena o tshwanetse o ye go rapela thapelo ya gago ya speed o tshwanetse ge re fetsa go lekolola badimo ba e ba seemong se se right o ye go ba phasa matsogo a gago ke diatla tša phodišo o nyake go tseba re lengelo ile le nyakang go bona oalago le nyaka o etla ka letlhakoring le lefe ka lebaka la go dilo tša gago di eme ke eng ya gago e lokang ga go nento e lokang le bana ba ka ba kry mmereko ya moya waka moya waka moya waka moya waka moya waka moya waka awiye moya waka awiye moya waka awiye moya waka awiye moya waka moya waka moya waka moya waka le swere ke tlala le swere ke
e swere bomang alright a re mo nwa metsi re a boa ke ya ge re boa mo re tswela pele